Halo guys, welcome back to my YouTube channel ya guys ya. Jadi di video kali ini gua mau ngevlog lagi ya guys ya. Nih ya teman-teman gua aja. Pertama-tama gua minta maaf ya guys ya. Udah lama sekitar sebulanan lebih gak upload lagi video, gak aktif lagi gitu. Kalau sekarang selalu aktif lagi. Kalau kemarin lagi sibuk guys, minta maaf gua. Dan kedua, terima kasih juga mau ngucapin atas subscribernya udah 1000 lebih. Terima kasih yang sudah subscribe ya guys ya. Oke, kita lanjut masak guys sama teman-teman. Kita berada di Curug Uang ya guys ya. Curug duit. Oke, gitu terus guys video gue ya. Dadah. Oke guys. Lain lumayan pinu. Nah guys, mungkin bakalan masak ini guys, ayam digoreng nih nanti guys. Matiin dulu ya guys ya, bukan hidup. Nah, ini teman-teman kita ada 1 2 3 4 5 6 7 orang ya guys ya. Nih. Ada alat buat ngeliwet guys, nasi liwet. Wah, nah atas babi dah. Ini guys, korbannya guys ya. Lelah. Kita akan masak-masak ya guys ya. Mantap. Bagus video. Dan tekan dulu banget. Munga deh kak. Bagung dan tuh video kemana? Bahaya. Pada ancan ke video. Bisa jadi trending topik lah. Aja kali mah kowe. Hah? Erek. Sok we pangalakeun sing loba.
tanah bukakeun pu tah. Aurkeun sanggo. Main gede aweunkeun ya. Aweunkeun ya lah cari cakar. Pajukeun ya pu. Aurkeun sanggo. Naon aweunkeun. Daging. Ayo tahu doy. At senarata. Tahu. Senarata. Nggak satu nyokotan ah. Pandayan sok 5 sekali nyokot. Dah, nama Bang. Sama. Maaf, berat Sok. Ratu ye. Hang-hangan. Ya, Cok. Rada ieu. Tuh nu maneh. Ben pisahkeun aja. Hang sama. Eh taneuhna meruluk ieu. Kela. Eta Taneuhna ieu. Ukun. Gila. Bang. Kuak hitam. Tinggal dianggap pinang. Jantungnya. Sama Kang. Lu kunyah juga. Mana itu coba? Anu tadi koneng ke mana? Naon? Nya udang sampe euy. Udang sampe mah. Bismillahirrahmanirrahim. Enceng deui enceng. Punungan Kuduson. Saya saus tadi. Oh, saus, Cok. Heeh, tah eta enceng dengan saus tuh. Dipesakan. Oh, bawa kayak mah. Gubug. Tong toli ka babaturan. Ngawap gaya peran aja. Eta teh. Oh, Nganyotnya. Tuh saya barudak tuh. Daging nage. Coba kene. Dari yuk bisa yang daging yuk. Daging ayam tuh. Manusia nage. Wah, keserang usang liwat tuh. Wah. Mabari saring kah. Marager langsung beuteung angap. Ya halo guys, segitu aja ya guys video dari gua. Semoga kalian bisa terhibur ya. Kalaupun nggak terhibur ya maaf ya guys ya. Biasa ini anak-anak udah mau ngeliwat daripada gak ada konten ya guys. Insya Allah aktif lagi. Pokoknya dukung terus channel ini ya guys ya. Terima kasih semuanya yang udah menonton. Dadah.